Zachudenaske peste kere akana imar hine barder zboros, vakera spalo manušaka tare apoštolsko cirkva, save pes žďan v tačkovciste. Sprikeren peske odoj oker savolange, dyňa ogau. Tohto roku od mája tu máme zhromaždenia miestneho zboru apoštolskej cirkvi, rómskeho zboru, kedy po akcii Konvoj nádeje, ktorú sme mali na futbalovom ihrisku, nám prišlo na ďalší deň okolo 70 nových ľudí a na starom mieste, kde sme mali zhromaždenia, sme sa nezmestili, tak sme po dohode so starostom prišli sem a postupne dali sme tú budovu dočasne do takého stavu, aby sa tu dala prežiť zima a teraz už robíme také väčšie opravy. Vymenili sme strechu, krytinu, izoláciu hore, podhľady a teraz meníme okna a dúfame, že prežijeme aj tú druhú zimu. Kto financuje vlastne túto prestavbu? Tak konkrétne tieto okna, ktoré sa teraz menia, tak na toto si urobili miestni ľudia, naši veriaci zbierku. Vyzbierali v jednom zhromaždení okolo 900 eur. A z týchto peňazí sa kúpili tieto okna a zvyšok nám pomohli naši bratia a sestry. Ten tým, ktorý tu prišiel, oni priniesli aj financie na izolácie a na podhľady. Zatiaľ to robíme tak svojpomocne a kto čo vie, tak svojim prínosom proste takto dávame dokopy. Mali sme určité obavy, lebo predsa len nikto z nás nie je nejaký na slovo vzatý odborník, ale tak spoločnými silami sme to zvládli a niekedy nie je až tak dôležité vedieť, ako chcieť. Paže rekonštrukcia dominante pročave, prekal sa veke Renat Helengerotan. Chceme vytvoriť priestor pre deti, aby mohli kvázi takú ako družinu, aby mohli sem prichádzať a pod dohľadom takých vedúcich, aby si mohli robiť úlohy. Lebo mnohé deti nemajú doma ani podmienky, nemajú svoje miesto a tak ďalej, to poznáte. Čiže aj na toto bude slúžiť táto budova. Katarsal? My som v Tačkovci starker, ale doleskedy služba pro besiedka, ale čavorenca. U Lidža z Lenky odahoj, to je tekeren odaso ča odel kamel. A šunen tu menočave? He šune namen, hine lač odala len pozbudine, lebe Andrada hoj šune namen, a holare namen. Šunen len? He, A co tu mengon vakeren? tapalodel. Bačino pestu keda? He, Co tu mensika vas? hoj, kama vedel, spiras palodel. Hoj, igeneske suši na zaven. Co ske kavke oda tu men kade jale omša, tu men jan len le čaven, vakeren lenca palodel, jan hedlenca, co ske odavke hin? Tak, lebo vare sa večave hevi rušinen, lebo kamen avri a kamen peste bavinel kaj se cikne čavore a amen len las, vakera zlenge sikra palodela sikra pes hete bavinen. O pastori z Ladislav Duna oda dikel savoro afkes, kaj e lači puti doanel odochudli pena. Skrze kadi budova so dikas ačazade a hine milozede v leskeri. Odi milozine aj si, že dikas ki odahojo manuša avenade a diken so odelkeral. Amen sam Roma aj se so nasam barvale, sam čore, ale tým, že pes modlina zoka berž a da berž dikas o výsledky, že odel šundia mare modlitby. A sam igen rado ke odá, že odel dela sikavel peskeri zor, sikavel peskero kamiben, hoj šunela mare modlitby. Oj dikas kada su adarive dikas oj inamen gi ker je strecha, oj indo ker je izolacija, inamen ade neve blaki. A radi šagoha o prala openja nekadi kangeri, a vôbec o manuša svoj nadarik avente pomožinel, lebo kamen hojade tel o kerlete vleskero. A kamen hoj te dičol šukáres, hoj te pritoven ho vás, on o vás, ki je búčile de vleskero. Od začiatku sa zavke, že nás sme pripravíme adik Hungary, no tak gavľa je súčasťou sa varesave financii, kerďam, hvala le devleske das, že kerďam varesarla, a mega kampela se do keralo de usredne kurenie kaj telce jemen, amen tate zandre,
Gen som vďačná lede vleske, hoj, hin kaj sovareso, so šaja da džive dikal mire jaka, hoj, hin bari kangeri šukar, hoj, proste šaj aver manuša oleso na džanen ledevles, šaj zavidzinen, androla čipene šajaven tonte šunel ođi dolav, so ča ođi dolav ledevleskero šaj zmenjinal manušeskero ilo. Ame palikera ledevleske žalja marikari kangeri, sposobin ljudi lavke, že kaj telefanja de, mar pes kolokore do končinel, mek pes dekero koristaba, ale ame palikera ledevleske že javlja kamendo milos, že o romanu narodos pes uznajinde, že živelo Ježiš Kristus. A me pačav, želam išto. Me pačav valeske. Hirente tu men kade te pomožino? Davas, Varekana se nam času pokera Steprovi Boris, ale davas, no. Varekana vare so čon sama zade upravilo penja, pomožinim, sarin so, no. Či Habeneja, či Lovenca, či so, pomožinim. Pirena de zhruba asi okolo 2,5 oktovar dež manuša Piren. A Piren andralo Krajlovcis, andralo Adarik Vtačkovcis, Kecerovské Petľany, Piren Kostoľany, zhruba takých 10-15 kilometrov Piren ade Vtačkovci ste Anekranteri. Dikaz, že olavle devleskero džal, džal olavle devleskero a dikaz, že manuša by kamle astavil, no problémos ináde takisto ho spojos, na Pireno do autobusa. Takže hinamen duj motora, duj tranzity a snaží nás pes ola manuša svojim páše derlente anel. Ale savor manuše nabíri nás te aneli kvara, lebo da ani časovo nás iní nás, čiže kala svojine páše derke manuše tak len anas. Odel hinobáro, ale čače ste vareko rodel, abo kamele devles, tak mu šinal thov prekalo da vare sto tekerel, hoj tá to dochudel bez prekada tan. Odol pundravel ovudar, ko romano narodos, a kalea pundravel pesqueira vasta, que doje keste, čudaj rom, čigađo, a odel prekalkada, hoj pes pundradia ekadi kangeria de Vtačkovciste, kamel te vakero ko manuš, hoj hin vareko kole skamel, bo o manuša hlavne o Roma hine čore, a hine andro paripena nežaja, ale odolino da so šalen sastjarel, a kada aj neskiri volja, hoj dojek manuš te šunol paleste, a tel spasime. Pundrava mane jaka, hojde dikas tiri jakelca. A roščora da dive devla, tiro kam idem dane miro, ali to je ima Ježiš. Te šaj kamas ve manužen, avki sa kamestu. Purin kavke sprem šahoj, džanoni pianglal. Hino da avke, že Varekana hin manuša so ave neveane kangeri, a odolino da so prevakerel kelengero ilo. A daljive dikian keď se manuša avri. Ale sa zamen Varekana avke, že avri sarandarni čiže okolo 40 ľudí vyšlo dopredu na výzvu na prijatie Pána Ježíša Krista. Čiže Varekana jek, Varekana duj manuša. Odel džanelko avel a kaske kampele devles. Odel džanel saha. Lače dikljade odamar hin proadadive savoro o magazinos do avlja ko agor. Palike rastomenge važo dikiben. O reportáži prekaltomende pririchtinde o manuša kataro Roma media Romet kašatar. Šajamenge vičinen o kontakto správende hino. 0 enjaštar 8 jek enja efta 8 00. Ačen devleha dikaha pespaš ahver náciakro magazinos Sovakeres. Miro
Ďalka vyslava.